Dragi državljani i državljanke Republike Slovenije, vas prosim da izađete na volišća u nedjelju i da glasate za predsjednika, ali da zaglasate za pravog predsjednika koji bo dobro naredio za ovaj narod. Ja sam navadna osoba i povem vam da je gospodin Peterle u svijetu priznat u Sloveniji i da se je borio za ovaj narod, da bi vama danas bilo boljše i da su mnogi ginuli, da bi bilo boljše. I prema tome, gospodin Turk bi povedala, nije primjeran kandidat za predsjednika. Zdaj vam bo povedala iz kašnih razloga. Jedan je razlog, i to velik razlog, za vrijeme osamosvojitve Slovenije gospodin Turk je sjedio u fotelji i je jeo i pio sa JNA, dok je gospodin Peterle tvegao življenje da bi danas bilo boljše u svim. I gospodina Turka je povedao da je on tud pomagao. Samo ne vidim kako je mogao on pomagati kad je sam u fotelji sjedio. Dok su ljudi u Sloveniji ginuli i mnogi su starši ostali bez svojih otroka. To se s ničim ne može porediti i nema cijene za život. To što je on pomagao, ja mislim da je pomagao JNA, da se je narobe izrazio. Za gospodina Peterlea bi povedala da je umiren čovjek, pravičan, pošten, da nič od naroda nije ukrao, da živi u četvorosobnom stanovanju, to je dovoljno primjerjava. Ima ženu koja nigde ne dala, koja je ostala s otrocima da skrbi za otroke kad su bili mali, i 3 otroka koji študiraju. A vi sama vidite koliko stane študija, navadna škola, a kamoli fakultet. Prema tome, gospodinu Peterleu od začetka kampanje su želi, bilo im je hudo što je on sposoban i što bo uspio, i su mu svakakve smicalice podmetali. I da vam še tu povem. Za gospodina Peterlea su povedali, su se sami izjasnili po TV-u, da oni ne vleču za rukav svojih volilca. Peterle nima potrebi da bi kog vleku za rukav. Prvo što nije takva osoba, a drugo, nima potrebi da bi nekog vleku za rukav, jer ljudi mu zaupaju i poglasali za njega. Prema tome, tu su čiste izmišljotine. Da vam povim še to za gospodina Peterlea, da bo velik naredio za taj narod, za nezaposlenost, za reveže, ko što sam tud sama, za omladinu, za vse boljše. Peterle je čovjek koji ima veliko srce, a to se iskazalo 1991. godine, kad se je borio protiv okupatorima, dok su drugi sjedili i jedli s okupatorom. I tu da vam povim, gospodin Turk, ja mislim, kad čovjek govori resnicu, ali kad se s nekim pogovara, ali kad nekaj povi, da gleda se u oči. Vi u svim suočanjima s gospodinom Peterleu na Pop TV, na Slovenija, na svim kanalima, ste gledali u mizu, ali ste kolutali očima čas tam lijevo, čas desno. To znači da ste dvolična osoba, da ste neiskreni. Jer čovjek kad je iskren, on se ne boji i gleda u oči. I ogroman ste dinar dobili za te vaše knjige, pa tu ne vidim kaj ste povedali u javnosti i mislite da ljude možete zavarati.
a ljudi su bili na sve navajeni, ali su se ljudi zdaj spametovali, prema tome ljudi se pravilno odlučili za pravog predsjednika, koji jeste po izgledu, po duši, jer ljudi rabi takvog predsjednika koji će razumjeti narod, koji će narodu pomagati, a ne koji će sjediti jednom riti na 2 stola. Tu pa ne gre. Hvala lijepa šenkrat i prosim vas, dragi volilci, dobro razmislite ko vas naprijed vodio. Taj koji je sjedio i s jugoslovenskom JNA tad jeo i pio, ali onaj koji je se borio protiv JNA da vam bo danas boljše. Dobro razmislite pa se odlučite za pravu osobu. A moje mišljenje je tu gospodin Peterle. Sve te stranke koje su potprle gospodina Turka, to su sve ljudi dvolični, su se pogovarali s gospodinom Peterleom, a iza leđa su mu smicalce davali. Tu nisu ljudi i ni kuli ne boju. Čovjek treba imati dušu i srce i prisluhnuti u svim. Gospodin Peterle je obilazio penzionere, reveže, bezdomce i razumije kako je živjeti s malom plaćom. Jer on tu je bio i siromašni družini i borio se je da je študirao i da je postao to što jeste. Jer je bio sposoban i zato može razumjeti navadne ljude nas. Prema tome, dobro razmislite za koga boste volili. Gospodin Turk nije ta osoba, a vi se prepričajte pa boste pa pol vidjeli kaj se bo zgodilo, koga boste volili. Prema tome, svima ostalim strankama od gospodina Turka poručam da gospodin Peterle nije takav čovjek da bi nekom delo smicalce ko što ste vi. Vi ste njega kamenom, ali on vam bo vratio kruhom. On je dobar čovjek. I prosim vas, dragi volilci, ja sam navadna osoba i gledajući sočenja i sve sam vidjela. Nisam funkcioner, ali znam procijeniti ko je pravi za predsjednika. To je gospodin Peterle. Hvala lijepa šenkrat.